wari gukore wari nkanjye wari uwo kureba ariko akanyungana nkanjye ufite responsibility watuvugira musa ya watuvugira papa wakareka kwirwa higa abantu kavuga ati basa at least igihe cyageze reka abantu bavuga ibiri ku mutima reka kwirwa uroga abantu badani munyuzaho muri za ambassade n'ibiki ndagira ngo mbabwire ubaka kanyu ambassade nawe warogwa ntabwo ufite abapolisi nka wirwanaga nawe warogwa saba imbabazi yatura nugiye kuroga umubwe ati sigaye icyo gihe cyo koga cyararangiye you get Gaye Majerara amaze gukora ibyo ngibyo arasinye ariko mwarangiza Kagame akageza akabyimba agatumbura ari amaso you did stop genocide. I did. You started, you should even stop it. You shaka tubiguhembe. Listen, you stopped what you started, bro. Kagame, you started the genocide. It was your responsibility to stop it. So just try to get attention and sympathy to anybody or grades, whatever. You give yourself grade, keep adding. You can be Marshal, whatever you want. You keep train kid, brain them to be dancing for you, show you are king, you are the one. So do that, but don't force anybody or kill anybody who doesn't see it that way. Cause you stopped what you started. When you shut down the plane and you crash the plane of 2 presidents, you knew what's gonna happen exactly to who you call your people. You are betrayer. You are the only evil Tutsi who betrayed any Tutsi all over the world. Now you are putting the whole tribe in danger. You have signed a call to Washington that you have been inventing Congo and killing Congolese. You did genocide for 30 years. President Trump is there as a witness. Ruto is there as a witness. Ndaishimie was there, and all of us, anybody who has internet, anybody who has eyes, we are here. We saw you signing that, bro. Why are you looking me? Why are you coming after me? Why do you want to kill me? Because I'm really trying to tell my own people, our country people, the world, to understand, even to give more explanation why Kagame did killing people for 30 years. Because some of the people actually they now think you are sick. We are even try to show maybe you have that secret call to be a stupid man, like to be a weak man who think his power can be came from people's blood. You know what I mean? I think we are the only one who don't know that you're sick. But as a psychiatrist, I really know you're sick. Yeah. We have DTS nyinshi cyane mu mutwe wawe kabisa. By the way, imba bavuga ko batatu abanyarwanda batatu, iyo ni imibare ya statistique nayo, batatu bagaranye umwe muri bafite ibibazo byo mu mutwe. Ubwo bivuze ngo Kagame ahagararanye na Evode agagana na Olivier Nduhungire, umwe muri bo n'umusazi. Umwe muri bo n'umusazi. Aiza mukaza kuri bar. Hagiye mujya ku mibare igihugu cyanyu gikora ngi mwamumbazi. Gikumba niberera live ngo tuganire. Ku gihugu cyacu turusho no kucyubaka. Do you think 2 hours there? And then tuzakomeza. Reka uyu munsi ngarukire kubwo bwicanye mukangisha, nicyo kintu mukangisha ngo kiterambere, nicyo kintu cyo kuducecekesha uburyo mwabasha kukimanaginga.